Eirwariro n'ekikora Health Center ya Kashatu erikushangwa omugombora ya Kikora omu district ya Kakumiro. Minisita w'ebyentambura Honorable Byamukama kandi omunyeshengyero wa Bugangizi West nagira ngu egombora egi eya Kikora eine abantu abarikuhika omutwaro gumwe n'ekicweka baitu batwire nibateganisibwa engyendo ndingwa barikuza kuronda obuheereza bw'ebyamagara nikwo we hamwe n'abatuura okukwatanisa bakombeka Eirwariro kandi Eirwariro eri minisita aritiireho miliyoni 89 kandi ebindi yabikwatanisa n'abatuura. Tuli hano kuhandinga oba kwayo OPD block y'Eirwariro lya Kikora Center 3. OPD block eno nyonko mukurasi wabo nkabakwatiraho then nabataka nabo bayekwatiraho Office of the Prime Minister yatwamabati twayombeka Eirwariro twayombekere tukagamba government eratusanga omwana bakwa Kikora ina population y'abantu omutwaro gumwe n'ekicweka. Minisita Byamukama nagira ngu obwahati Eirwariro barukwasize gavumenti kandi na sente miliyoni 4 gavumenti yazitebeekanisizeho okwombekaho okuzaarra. Gavumenti etwaire miliyoni 4 gavumenti eritwaire Eirwariro lino lyokwombeka maternity gavumenti emalize kulitwara ati gavumenti bweritwaire olefoko lya gavumenti kuruka kyaleero. Okuligirira hali Minisita Byamukama abantu ba Kikora n'abakozi munonga omu kutunguura entaasya yaabo baitu babeire nibateganisibwa obuheereza bw'ebyamagara. Kandi Kikora sub county nibo basingire kujumbira ebyokukora nibo basingire kuleeta emmere y'okulya ebitooke naki mu district yoona so ngeri bali ebiti oke omu bintu by'esente bahayo omusente zaabwe zibasevingire nkobogamba kimu kya 10 bagamba kabayirukire tuteeke Eirwariro na gavumenti ejago muhanda kali bwahara muno tulina obuheereza okujja kwandi bukorwa hano babagambireho tulina okujanjaba abarwaire ni bataaha kitwesire outpatient tulina okukebera emiseija buli mulingo lukira laboratory services miswija silimu manyati typhoid and all that tujja kwantu bikebera nabyo nkaha tubikebera hano. Mbabazi Mary Asumpta omuhwezi wa mukuru w'ebyamagara omu district ya Kakumiro nashaba abatuura okwejumbira omu kukoresa Eirwariro okugira ngu batunge amagara marungi. Kora leka twekonyeza omukisa gunu habwokuba tubwine muno kurubata genda Kakindo genda Kasenyi genda nkaha obundi transport tero kyonko obuheereza bwezire leka tubwejumbire tuke kukwikala mukufera mu byaro tubwekonyeze abasaho bakwija emibazo ekujja kwija niko tube n'obwomezi oburungi tuheereze gavumenti yetu n'obwomezi obukozereki oburungi. Abakazi abayingi babaire nibamisinga muno kujja kuzali amarwaro ne batugamba ngu transport kuruga na mbere bali kwika Kakindo eri nkoto muno baitu Mukama atuyambire Eirwariro lya janja. Tulina abaana abali hansi y'emyaka 5 babeire batakufuna obuheereza kurungi habw'embeera y'enduba na outreaches tubare twina ntaito baitu Mukama atuyambire ngeri tufune Eirwariro lino bajja kwongeramu outreaches ezindi. Abatuura basima munonga Minisita Byamukama hamwe na gavumenti okufayo munonga okubahisyaho obuheereza bakabakiza okubonaabona. Twashemererwa munonga bwa MP witu Isuubi okutwigurira Ryigwirweho tubire nitubonabona munonga kuza kukyebezenda tubanza twatambura twaruga hano twaza Kakindo. Abatuura basima munonga Minisita Byamukama hamwe na gavumenti okufayo munonga okubahisyaho obuheereza bakabakiza okubonaabona. Makuru agagashakwa Onesmus Hamwe omu Kakumiro ahabwa West.